dukoreshe Maranatha ngaho mudufashe twakire bagenzi bacu muri rya zina dukunda rya Yesu. Imana umugisha. Jehovah bivuze ngo God will see. Imana iraza kugenda gute? Ishakira igitambo. Maze barakomeza baragenda. Maze Abraham ageze ku musozi agomba kumutangira. Yubaka igicaniro. Maze kucyubaka ajya guhambira umwana we. Maze umwana amurebe abona ko se yiyemeje kumutamba. Maze umwana amubwira ati, you see that you are too much old. You know, when you are trying to kill me, maybe I will fight for you. I will fight with you. Now, just take me and tie me on this pile and kill me. Are you getting me? I'm going to papa ndabizi urashaka. Ndabizi urashaka. Na uri mu niche mu shobora. Niyo mpamvu ugiye kumva tunaniwe kuri zimwe. Nurangira kugira kuri zimwe. Umhambire tugeze mu gihe cya 18. Umhambire kumara kurangira. Ubuye kuna. Umutamani. Icyo umubare kugisha. Mufate aterisha. Reka ndaho God bless you in the name of Jesus Christ. Say amen. Amen. Hai ijambo kugira ngo mvuge nitwa Theophile Nayigiziki, umwarimu watangiranye n'ishuri muri 1996 nigaga amashanyarazi. Nuyibaho irango byananguye kujya hano ko mu gitondo ntabwo twabaye. Imana yo mu gitara mufashe kuboneka Uwiteka Imana bamugisha.